Maka iromelo isapa asogiran lino awarampara nama baraka. Ibu, ilo mana giga sogi? Ilo mana giga sogi? Aja tak balancangi duit. Angkas hitungan napak doang, napak guruangi guru tapanti tek. Iya ko iya mo napake we makundaye. Ijani denang kanamati lisa pak barasan na lisuri pamasina fung Allah Ta'ala. Makanya ya ko nalingi ako lenga dali lakita gunakan dengan tangan kanan tak. Tana tapak jama ko yawana atiye apa itu atin na makundai ko yawana susukirin na monro. Dua jari yawana susukiriye, dua jari tamilalem. Maka ya ko nalingi asirereso na cede na maiga tapak jama oko atiye tabate ye pak dongangi mancaji wisima pak barasak denang kanamati ye tulisa pak barasak yena tu nakana guru tak yena simak pak barasan nalapun makkonrai na tajal lakin nang kana pule makareso nale asin dan nodongi nama barakat apa itu pak dongan nama kundai mustajab. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sunnina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa fil Qur'anil aziz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba man atu'ani dahalal jannah wa man asuni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan dan takzimi Adena Gurta Ketua Basnas Kabupaten Pinrang yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Adena Turmatwata Bapak Camat Palitiang atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Lurah Benteng Sawito beserta dengan unsur pemerintahannya, yang saya hormati dan saya muliakan Adena Turmata Malabita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palitiang yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan para Babinsa Babinkan Timas Kelurahan Benteng Sawito juga sempat hadir bersama kita, yang saya hormati dan saya muliakan Imam Kelurahan Benteng Sawito beserta dengan para pegawai syaratnya, yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Benteng Sawito, yang saya hormati dan saya muliakan para panitia Masjid Darussalam Benteng Sawito beserta dengan para jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan para pegawai syara, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, sinina, tomatua malabi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kimal puji dan digangka dari sisi araja aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasabah ilalan na yawan nini nataku iwarengi untuk nakasempatan hadiri nasabah peringatan maulid yang kita lakukan di malam hari ini, nasabah tanda kecintaan kita kepada Nabi, membagi-bagi nasabah peringatan yang kita lakukan ilalan na yawan nini na mancajiwi patang pak barakan apa masih
dato fada ke kisi kita baju ilalan na yawaniwi asiyama na asisumpungatta di nakadaan anak tua burone nani yang makundai sehingga nama jadi wipatang paparakan apa masih tadi gaga iwala kang iri tujun na tanda kecintaan kita kepada Nabi digaga sengarin na pawala surga pamasi nami fumalla ta'ala salawat na niya papas salamak masa ifongo lalori animalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalur kang asalamakang akatuwa nga walino akatuwa nga wanwa akhirat al-jannatu wa na'imuha saddul limay yusallim mabarik alay na iya surugai lulungi pamasina upapahanap punay tumasalawa inaniya tumapasalama imasa lori animalabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuwa natofadang makalik jari sadang kabitarai natiyatu puri awal nagading itudak kiyasi napi pagulawon maka dari itu gagaya katai de gagaya simata-mata sangadin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sini natomata-mata jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelumnya milo Adam pengayik maraja nasabah saya sita waktu tak makanya ko ya macarama ditumi talak dak ya ko salah secara mampu pajatona tarurak mapuncuk ya ko tamamanamoy daripada malampitan na masipolo sini na tumatama lebih jemaah yang dimuliakan Allah ang kedua pasalang mailo isapatu rilibot na yawan walino aga yaro duwe pasalak nomor sidi tasapalalo itala ipamasi na yato panaturo to pamasiwe yakoto masopa makanya hindi rufatowe atak yasenge ata to masumpa memang yasenge masumpa ijame ya nasurongi puwange ininiri rito jun na yinapesang kengengi makanya yasenge ata matapot nomor sidi to yakin pekwe batewe yakin amantu billahi wa amantu bi rasul keyakinan loripungan la ta'ala nasabatan rasumpana ati loripuan wa amantu bi rasul keyakinan lori nabi tak nasabatan ra at kacumalang punama dece daya to pa nakalipu takpa emak dararari ilalan nawanua wa takkali tak telu tude nawat di masarang jadi biasa makan itu matuatak dua teman laisa telu temas sarang ya senge telu temas sarang ia nade gage si di musti de na kalipu na suko tega yero telu temas sarang nomor si di musti na lepa kepalillah yang kedua na to kepaati yang ketiga na jamin na sebab pangkau kan ya kona lepa kang ilillah ko curita mitu asanna ya kona to kang ati sikari tapakru asanna ya kona jamai pangkau ke masih pak parente asanna makanya telu de nawat di masyarakat ya nameki pakalipu tepa ilalanna ati ya nama dadarari namorosi dilepakan na lilai atau kena ati ya najame na sebab pangkau ke apa sileyang itu atau matepa si bawa toma patongan ya ko to matapa yakin makadang kepungan la taala pikwe batena yakin masopah jame ya nasurongi puwangi na niniri ditujun na yina pisangkangangi funga la taala tepa asan na ya tapi ya senge mapatongan nesang makadang kepungan la taala kajang kadece ya ko jana jama capak na naraka dece na pigok pawala suruga tapi dek nasompa mapatongan mesan na ye jadi angka tau ye nesa jane sadece maka dia ko ujame ya ko ja ujama pasti capak na akasolangan ya ko decing upigo mesti capak na iwarengi ipitangi tapi dek na sumpah dek na kasuya dek na beribadah maka dia yang diguruta mapatonga miasan na itu de na matapat tomatoma nabi yang hadir yang kedua dek gaga melo isapa tuori lebot na yawan walinoy sangadin na syafaat na nabi tadiyumil qiyamah nanti saya kira tumatamalabi yang kihadir angka ki paringati maulid na nabi tak na sabak cinta ki opko nabi tak
Engkau kiperingati wi kelahiran Nabi tak nasabah kita rindu kepada Nabi, maka daki mau puji-puji ki opo Nabi tak liwat pi Nabi tak puji ki. Tiga contoh makanan Nabi tak maka kira dan nafuji maka kimala dan itu mata malabi yang ki hadir. Ketika yaumil kiamah, hari kebangkitan, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat, Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Oko yorona fongulut tak Jibril macan raka rupan Nabi tak macan lapak kita matanna. Maka siapa yang pertama diingat Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah, dek nak kana sapa pak dimundingan na toma-toma labi yang kian. Niga pe nasapa Nabi tak, niga nundri mudani Nabi tak, dek gaga nafuada Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan fangulun nasinin na malaika aga nafuada Nabi tak, aina ummati ya Jibril, lo tega manangi umatku Jibril. Na yiro Nabi tak toma-toma labi yang ki hari ya komailo itat tak sejarana tete garis sejarana Nabi tak mapamulai telung pulang ilalat tampu parimanan ninduk nama temi meni ambona. Berarti semenjak Nabi dilahirkan letu lisuri pamasina huange dinang kana ite rupana tu ambona itala Abdullah. Jadi wimita tajak kolino magana anna tong umuruna mati si indokna. Berarti Nabi ketika berumur 6 tahun dua torifojen na lisuri pamasina huange ambok na indok na toma-toma Nabi yang hadir. Maka niga piare Nabi tak niga bolu serengi Nabi tak dek gaga sangadina anene na itala Abdul Muttalib. Tapi 2 tahun mati na indok na macutoy mati nene na toma-toma Nabi yang hadir. Tapi ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah, dek nagaga sawa-sawa nafatokuk dengan Allah Ta'ala sengadinna Nabi tak di hadapan Jibril. Dinang karena Nabi tak lokege neneku alena piara boboka, lokege duit to pajajiaku, lokege ibaineku, lokege anakku, apoku, cule-cule tak pajinna buah hati belahan jiwaku. Bahkan Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah, dengan karena sahabat sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat yang berjuang dengan Nabi, sahabat yang senantiasa suka dan duka bersama Nabi. Pangulut tak Abu Bakar, pangulut tak Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Tapi ni gana sapa Nabi tak ketika dibangkitkan oleh Allah, dek gaga nafuada sengadina aina ummati ya Jibril, lo tega mana ngi umatku Jibril. Aga na sa pangulut tak Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah napi matenang atinna Nabi tak magai nak kita uli kasih Nabi tak aja akama di antara kita loyolo nita menaraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah. Maka itulah tanda kecintaan kerinduannya Nabi di palawangan na umat namana toma-toma lebih yang kihadir. Maka pantas ilalanna yawan niwe angka kiparingati aso ijajenganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Dek ne rasa na tandri ne sat di pakbu angka ni mutamaini 2 na Jumadil awal. Biasa makar itu yang matua ni nama bela ni amaulukannya. Iros hitungan na tu amaulukannya de gaga capat nah, makanya sebatas memperingati. Ya senge memperingati tomelong mangeringerat itu si pak kido malabina Nabi tak, makanya dia itu gaga capat ya ko Nabi tak na curita tahu. Yang kedua mancaji wisiat apal lebangan, makanya telu tu paslen nasabari na to mamau nomorosi di mancaji wisiat tania saria. Ya senge siat apal lebangan tania saria ina tu nakada guru tak ajak mukutame saria apa ina tame saria mesti nakan nai hukum. Makanya angka sebahagian kelompok dek sisa namelong mamaulu mari matu potedo caade caulu apa manini tayat tamanaraka apa anu dek nakan aja mena bita. Ya apa di to mamaulu to melong mali baraka na to tama surga. Tete gare.
Ang kasih di kelompok deje na melo mamolu matu potedo ca aje ca ulu magi manini tiyata manaraka na de na melo mamolu. Ya apa di to mamolu to melo male baraka na to tama suruga. Jadi makanya guru tak dek na yamanang anu de na jame na bita na ijamah itu bagian daripada bid'ah. Yaitu bid'ah pak tania hukum na salangi 5 nomor rosid diwajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah boleh. Tapi makanya guru tak angka bid'ah karena hukumnya boleh, angka bid'ah karena hukumnya haram. Tiga termasuk bid'ah hukumnya boleh, supaya tarawih tak 20 rakaat. Kan Nabi tak denang kana jamai. Tapi najame penghulu tak umat maka itu dibolehkan, makanya bid'ah hukumnya boleh. Tapi angka tu beda hukumnya haram dek nawat ding nai jama agak sumpah subuh 4 rakaat. Jadi yang angka tu mas sumpah subuh 4 rakaat beda itu apa anu dek itu nang kana jame nabi tak. Makanya itulah sunnah bukan hanya sekadar ijame lolongangi apalah dek nai jama dek namarigaga. Apa bagian daripada sunnah telu. Nomor di sunnah pilih segala bentuk perbuatan perilaku Nabi itu bagian daripada sunnah, berarti mak bicara sifat kehidupan bina Nabi tak. Yang kedua sunnah kauliyah ucapan perkataan Nabi tak yana asininna anu masuk oleh kewarekadan Nabi tak maka itu bagian daripada sunnah. Yang ketiga sunnah takririyah pengakuan dek nang kana jame Nabi tak, tapi najame 2-3 sahabat dan diakui oleh Nabi maka itu bagian daripada sunnah toma-toma lebih yang hadir. 3 contohnya pangulut tak Bilal bin Rabah ya na purai mak jenne tetap masumpah sunnah 2 rakaat tapi dia nang kana jame Nabi tak ya na purai mak jenne tetap masumpah sunnah 2 rakaat. Makanya Nabi memanggil Bilal, ya Bilal, amalang agamu pakai na ang kamito ni lepas sandalakmu yang kilang ke surga. Akan nasa pengelut tak Bilal ya na pura kak makjene tetap kak masuk pada sunat 2 rakaat berarti boleh mari anu dek nang kana jame Nabi tak tapi najame sahabat diakui oleh Nabi maka itu bagian daripada sunnah. Jadi biasa kak makada ya je tupak bang masih tak de sandalakna magi makada nomor di ya kodena tama surga yang kedua narai tahu yang kedua angka sahabat ya ko alena marima tatukul huwalla na pakai mapamupu ya na alena marima tatukul huwalla sehingga dilaporkan sama Nabi ya surah mulai. Maka Nabi tak aga pasabaran na ya ko iko marimang tatakul huwalla mo pakai mapamupu aga nasang saja cinta dengan surah Al-Ikhlas kata Nabi karena kau cinta kepada surah Al-Ikhlas si baku maturi surga pamasina kung Allah Ta'ala. Berarti dito ya nawad ingi capa imang kulkul itu pak kato je itu makadahah inale na marimang wisatong ba alakwi ko sisa na pre loyolo. Ayah ki kalau yelo nade naten de tu mumu bak pole ko timumu. Nama kato tu raji ya ko maca ji mangi tahu aja ji muang enggak enteng. Apa mega tu je tu jago paroti nade ne pahangi. Mangai ternyata tambe iro kulu huwalla pa iko mak bicara hakika itawe ia mato sur ia mato pak donga ia mato sikri. Makanya guru tak si Muhammad Saini Abdul Ghani yana ang katau malasah apa itu sikri atau malasih 2 nomor di pak dengan Nabi Yunus yang kedua membaca surah Al-Ikhlas yana ang katau malasah na baca ye 2 sikri apa na yang nomor di ya dampengat dosana iya ka isinin nala sejukuna ya ko mati dene icalla ditunai paresah. Makanya ya ko to malasa doa itu sikri tapaki pak mega to je to malasa jago dareke. Nah ya to pa namanya ma ya ko pure mak dareke kato je to malasa paroja-roja. Ada na ya to pamanya mo stasyo ko pure roja bali bolako ada ko paroja-roja ko to balik. Makanya ya ko to malasa pertama perbanyak membaca doanya Nabi Yunus. 3 ya ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Tabi pak maka de guru tak patah sopa
ya na angka to mapamula malasan na takona baca qul huwallahu katallu baraka surah al-ikhlas mancaji wipati pola sanadina jaji malasa bayanlah baka makare guru tapa hikmah ya na angka to malasa na takona baca qul huwallahu nale sikri qul huwallahu riwatu malasana na tandiki yakate na tapulisuri pamasina fungan la ta'ala melona ya sumpajangi jukuna maka Allah mengutus 70 malaikat masumpajangi jukuna baka yukumati na ilamma dinan regula alati jukuna letos sakiyama. Jadi biasa kan makadah ye kota melo manca jiwandi namotannya pandita wat di mato manca jiwandi ye. Bahkan termasuk ya kuidi kong kamu amala tapake termasuk baca qul huwallahu riwatu madisingi na tomate maka dai guru tak manca jiwandi ki capat na yatu. Ya na angkat to amal kang surah al-ikhlas ketika sakit lantas meninggal na iki buru denan ulla alati jukuna letos kiamat. Kenapa? Allah yang menjaga jenazahnya toma-toma lebih yang hadir. Sinin na toma-toma lebih yang hadir. Yang kedua pas sabarna toma maulu degagas sengadin na tanda kesyukuran tak lori fungan la ta'ala nabi tak nabi pacapura yutusu rilebut na wanualino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Jadi itu nabi tak pamasi meteri tujuna alangi rahmat segala alam pamasi fure kolo-kolo pamasi fure ko aju-kajue lebih-lebih pamasi daripada narupa tau tiga yasa nabi tak pamasi fure kolo-kolo maka dari nabi tak ya kotomelo makgere gunakan pisau yang tajam makanya dia nawak ditemak gere pakai bangku kunruk mogere nate yang leto nama si solo kolo mati maka itu hukumnya haram. Makanya ya kotomak gere mesti pisau tarapai pakai bahkan makanya guru tak satu kali tarikan na pati telui urak pati urak na pasat na urak andrena na di kanan na di kiri. Ya to ita maiga masalah ya kumagere ito mata malak yang ki hadir termasuk paham na guru ta Imam Malik ya koto masara to mape to mahakikat to mapak butik biasa ki magere manu tasiratu nasi di karu ipasilonjo-lonjo iputami la karunge na mate masese olo-kolo melo mopi kampak-kampak na mate na capat na masesa hukum na itu haram menurut paham na Imam Malik. Namun mau baca bismillah na yete sisa mimi mali marepot na maka regur tak de na yamanang anu repa pasalamaki termasuk to magere manu ipasilonjo tami lala karunge mate masese melo imatuk ka melo tampa na mate capat na masesa na mate maka itu hukumnya haram pahana guru ta Imam Malik. Pada mati itu ya koto magere sapi ya paya rageri pun na ya ko mate masese melo mopi matuk ka na mate hukumnya itu haram. Tapi pahanna guru ta Imam Syafi'i ya ko purami mau baca bismillah mogere na mati maka itu hukumnya halal. Magi mati nah. Na purami mau baca bismillah na mogere na mati na sebab bati bangkulnya na mati maka itu hukumnya halal. Tapi ya wita mega masalah ya ko magere iti lari iti ko pure nagere. Dega ka makokoy. Na pura magere iti lari iti ang kalalo hama kada ustaz na gapa di ko lari ko promo rakka ulun na ada kunane na matigere mare rakka ulum ya to sanna. Jadi ya ko ang kato na magere pure nagere na panarakko na mate itu mate rakko itu hukumnya haram. Makanya ya ko to magere na tayya lari ulo kolo tari marito ya wa na ulun na yesena aluna mupatui talwe ur maka pasti wa dijaji pak gere na lari. Sinin na toma-toma nabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, taita nabi tapamasir itu yuna langit. Engka to kasiasi. Si dapi andre na madekkan na maliwasan. Loyo na kebulana nabi. Surona la ta'ala. Maliwasan nga madekka. Tapi nabi tawatwiro dek pagagang mengkaiwi. Tapi iro nabi taye. Yako angke to bolena. De na melolucaki pakitan na atinda. Na pudangi bainena maka da angka jubaku tanripa ke ilalan na kamara aleng yeto kasiya-siya na takonale jubana na bita aga nagurangi nabaway loro tengah na labangan na pasana panagurang maka da angke jubana na bita melo ka balu 200 dinar
Tako angka to sogi mangkalinga karebai makadang kajubara nabi tamailo ibalu tau sogi mai gawaramparan nama hito darat karomana tapi sayang sarbu saya dek nakilak matanda na podang ya tanna makadang kagarik jubana nabi tamailo ibalu 200 dinar ala ko di ulawa ko pati apada tu dinar alla lalu pat jubana nabi ta pas ketika sampai di tangannya tomat-tomat yang kia hadir na pak jemma riolo na matanna na batis salawat na Nabi Adam aga barakat na salawat na Nabi Adam makila matanna ya tobuti tomat-tomat yang kia hadir saking bahagianya dia merdekakan budaknya maka dai ande guruta napai jubana Nabi tak napanya menyamangi talu tahu nomorosi di sori to kasia-sia balu jubana Nabi tak. Yang kedua makila matanna tobuteh na sebab barakah salawat na pak jemma yulu na matanna. Yang ketiga merdekai atanna tomo-tomo lebih yang kia hadir. Yang itu biasa maka di aga di ibadah yukutaki na kanala sapat di mata. Maka di ande guru tak si Muhammad saya ini Abdul Ghani salah satu amalan yang dilakukan orang tua kita terdahulu ia komatangangi mengaji nabat tawe nataponarati asana nabi tak nalani 2 wali indok 5 napasidupe kanukunda napanabaca salawat na Nabi Adam na saula itong pun nama tanah maka dari guru tak si Muhammad Saini yana angka to baca salawat na Nabi Adam na saula itong pun nama tanah ijami puradi na kanila sapat di mata na mati magini yakari salawat na Nabi Adam pamulak bati salawat apa buruan langsung rihungan la ta'ala watun na ipancaji Nabi Adam na tunangi nur na Muhammad ya kulahiran na curita tawe yolo ijaji Nabi Adam na ya Nabi tak tapi ya ku hakikat na curita tawe yolo ijaji Nabi tak na ya Nabi Adam suku ancajingan na Nabi Adam na tunangi nur na Muhammad kadua leceri watakalena maka mudani ko Nabi tak maka ni fungala ta'ala Adam ketika engkau rindu dengan kekasihku Muhammad maka alai 2 wali indo 5 pasidupe kanukunda bati salawae purana na baca salawae na takonai te rupana nabi tarikanuku indo 5 makanya kadai guru ta al-imamu al-hattab ar-ru'aini al-maliki ya na tungkat batawe na takonarate asana nabi ta yalai 2 wali indo 5 tapasidupe kanukunda baca salawat na Nabi Adam musaula itong pun na matamu maka ijaming purade na kana kila sapat di mata na tumati tegayero marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam tablan ui tablan depan marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam tapi ya komeki maponco ya komatangangi mak baca Quran natako angka ayat tarate innallaha samiul basir lipangi cidampun tali barakat na baca Quran na ipat dape 2 wali indo 5 tarikan ukunta na patabaca salawat bikatalu tasaula itong pun na matata si terrodot cilita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli yaitu na pake toriolo tayi na macakap pakitan na di na kanila sapat di mata na mati apa mari barakat salawat jadi kadai guru tayo koto matanang mangaji nang kaya irate innallaha samiul basir lipangi cinampun ale barakat na yetu baca Quran pak dape 2 wali indo 5 mo pasidupe kanupunna mubaca salawat yang watik katandu musaula itong pun na matamu si terrodo cilimmo maka engkau tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli sini na tumatamalang di jamaah yang dimuliakan Allah sehingga iko sejarah kehidupan na tu Nabi tamelu icurita na itata ang kasidikit ta nakara guru tapandite 30 arwa jilid na patas sebuah halaman na
Ya koiro melo ita tak tasik disik di pitung ngaso pitung panidina selesai. Makanya sama turu durut tafandita maka dayero nabi ta ijajiyangi asona sininya. Magi tanya sesalasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad. Ternyata seluruh nabi punya hari tersendiri. Nah ya Rasulullah nabi tak telus sini Kamis na Jumat. Makanya ya ko aso sini na Kamis dianjurkan disunnahkan puasa sunnah sini na Kamis. Magi naso sini dua telu kejadian nataro buangi ilalan naso na sini. Aso sini ipak depungangi akorangi kalipui telu pulo geso 110 pasura. Aso sini iyakka inabi tak manca di suro. Aso sini li suri pamasena fungan la ta'ala bahkan amurena nabi tak. Itulah Abu Lahab punggawana kafir selalu memfitnah Nabi, selalu menentang dakwanya Nabi, maka tungkat wan sining ia kai pacalla ilala kiburuna aga pas sebenarnya apa Mario jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tisaya sang Abu Lahab, tisang Abu Lahab agak tak iro Abu Lahab punggawana kapene dahalana termasuk unrona neraka aso-aso na fitnah Nabi tak setiap selalu menentang dakwanya Nabi tapi yaka pacan laila kiburuna tungka wani sining apa Maria jadi Nabi tak saking bahagianya dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah. Abu Lahab punggawana kapere ia kapat calai lala kiburna karena bahagia janji Nabi tak apalagi di umat atau lebih yang kia hadir. Makanya setiap tahunnya kita melakukan peringatan magina peringatan apa bagian daripada hari besar Islam. Makanya beda peringatan dengan perayaan. Ya kok perayaan dua hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Tapi ia kok peringatan bagian daripada hari besar Islam. Peringatan Maulid, peringatan Nuzul Quran, peringatan 10 Muharram, maka bagian daripada hari besar Islam. Makanya ya kok amalu ketupak bu dega ga capak na ya. Dega ga capak na bakas hitungan na je aswan niki hitungan na tumam maulud. Na ya moto maulud ya moto barasanji. Jadi angka patete sanala na guru ta'al maghfurullah Abdurrahman Amodali Kopinrang aga na podanga maka ustaz semenjak lau kak sibangi guru tak mak dakwah si dibawa peserna aja lalu nasalaiko itala ibarasanji apa itu barasanji yang bu papule barakat makanya tomato tagi agi naja mata taje mak barasanji tete gari tomato teriuloi pure mapak boting ipatudang iboti boronewe iboti makun raye yuli pui mamak barasanji kam mauli asanna na tumapak boti mapasiyama me tumapasi sumpu pasiyama nasaba anu macawe pasi sumpu nasaba anu mabela makanya ya kung kana dar kaya nak darah kue ha o anak darah namo maga cantikmu intam mak borong-borong na matamu rahasia anu dani temma petumu angulut temak buku na tubuhmu mak bombak uluakmu mak balepe matamu mak giri telualummu mak balana bitimu maputilak bulimu malimu sukulat tapamu ya kode papura malakai tatamatu ya kade anak darah cupe ya kong kakalolo namo magagarat takmu ya kode pamak baini tatamatu ya kade kalolo cepi makanya anak darah cupe kalolo cepi iya tu patutut na cupe ope cepi pasampu na cepi ope cupe pak kato je tu biasa nak darah mega pite ada nanamuni na mana saja mana ya kumagarat tamu ada kumapira iti laino angkang kami ti komba ipira na ya iti laye tai te gari kanja na tomato teriulo pure mapak boti yuli pui mamak barasanji memagi-magi na pukang kesipak kedo malabina nabita nabine rumah tangga na mancaji keluarga sakinah mawaddah warahmah
pura mali oto baru mamaulu mak barasanji pura ki mendrek bola baru to mak barasanji to melo mak patato bola bayanna lepa mana parewana boleh waninda yulli pui mak barasanji mauli asanna to mata malapi yang ki hadir maka sitonganna aswanni ki sitonganna mamaulu maka aga melo isapa ilalna amalu genge de gaga sengerina baraka to mata malapi yang ki hadir na iya na melo isapa kolino kabarkahang hidup to melo mak baraka keluarga ta to melo mak baraka jama-jamangi to melo mak baraka wija-wijata to melo mak baraka warang-parangi mak baraka keluargae mancaji keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga penuh dengan ketenangan mencintai menyayangi mak baraka ritujun na wija-wijata anak-anak mati nuluk nama patur hidup to wajajanna mak baraka ritujun na warang parangi malomo tiapa aja na tambay pungala ta'ala mak baraka ritujun na jama-jamangi mati nulu na mananunga tapi di semak kadang aja ya sebaraka kaya milih sapa baraka di aga aja ya sebaraka ha oi aga ya sebaraka telu sirupa dena pada liangi baraka liangi warang para liangi dalle itu na pada ya sengi baraka na pilang patombong anu tia capu tulita tambah ya na angka gaga tapuneng na de na melu capu justru itu selalu bertambah ya na tu hakikat na ya sengi baraka tapi ang kami matoje pasabari namo maga batewi makareso ingat demitoje na melu sidapi kami maje tu makaraya mako batiku makareso wala kasubosi-bosi tiri pusa beelo na deje na melo sila para ko na mito je daga baraka ko molata apa 30 memato arwa pasabari ni na melo tamu baraka ilala boleh dalam kita talimu tali namo maga bate na lakay makareso de na melo sidapi apa de gaga baraka tega contohna tabe yan ang katau puray mandriwanding na de na bisya anda na nama bani mumpu matan nasoy patapulo sona de gaga baraka nolologan dito gaga nakan nakot dito gaga ha yan na ang katupuray manriwani na de na bisya anda na nama bani mumpu matan nasoy patapulo sona de gaga baraka tamira na bulana makanya temani may gaja na tampu na iya di cetna ya na angkam makunray masari pake sa pulima berkah itu tidak bisa masuk ya na angkam makunray masari labukas sunawani berkah itu tidak bisa masuk apalagi ya kotomatok ba ay ya nang katomato ba idala bulati atu paja mapangiwat biniwi nalakay ya anu din na wadi puci-puci itu makanya ya kotomato ba isaliwak boleh aja nilalak boleh makanya ya kotomato ba hanya 3 hari yang dianjurkan tega ya roh nomor sidi asosining yang kedua kamisi yang ketiga ya kotomato ba asosining aga polena iya na tumaraki ya riset tapi dene pahang ya na ang kotomato ba asosining itambi yang ipak disangang aga mana ya na ang katomato ba aso kami si pak dasra ibu karang ipat tampak baraka na malomo jama-jaman nambo anak na ya na ang katomato ba sejuma iwaring isi pa alam orang ya ko ang katomakuto makamaja indra pajak sure mato ba sejuma itu kagak menunggak pajak nak we tapi apa aso nating aga mata mato ba aja mato ba salah saraba satu apa abalakan na kito mato manap yang ki hadir maka iro melay sapa asogiran lino arampara nama baraka ibu ilumana gigasogi ilumana gigasogi aja tak balancangi duit ang kasitongan napak doang napak guruangi guru tapantitek iya ko iya mo napake we makundaye ijami denang kanamati lisa pak barasan na lisuri pamasay na fungala ta'ala makanya ya konalingi aku lenga dalek lakita gunakan dengan tangan kanan tak
Tana tapak jemma ko yawana atiye apa iye tu atin nama kundai ko yawana susu kiri namonro. Dua jari yawana susu kiri, dua jari tamilalem. Maka ya kona lengi asire resona cedek namaiga tapak jemma oko atiye tabaca ye pak dongangi mancaji wisima pak barasag denang kana mati ye tulisa pak barasag. Yana tu nak kada guru tak yana simak pak barasan na pun makkonrai na tajal lakin nang kana pule makareso nale asin na ninodwangi na mak barakat apa itu pak dengan nama kundai mustajab. Makanya ketika seorang istri berdoa maka doanya itu tembus baka mewosopi pak dongan tanai wosona pak dongan na sini na malaikat makanya ya ponalengi asli risona lakaye aga tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal marasa ke tanah taplak ni malam teh meponcok miah depa taplai mabela kang pupui alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal marasa ke tanah tabla ni oi tabla ni loban ni korapan tasapa banis tas sudar manda ulo dia namega prasyarat yang kawarna puluh bolo talusipu selesai persoalan senen na tomat-tomat di jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua ia kuarang parang anu de itu namelo ganna ia kuarang parang melo turusi de itu kagak pagang kanna engka sini to melo pak ganna dua engka dua to melo pak ganna telu apa ia kuarang para pak bu palamu nyawa ia natane di sale warang parangi na warang parang tak salaiki na sifat na warang parangi telu mu pakai mandai capak na manca jika pun ya na engka tau andai tinro bawa jamanna matinro mangerok motok mangirok loma motok capak na warang parang na kabung mau pakai mau mati manca jimana mau pakai masih dekat malah boleh nak tapi ya kodale anu pura yukru de nawat di lebih de nawat dikurang makanya engkau tahu mai ga dalek nama kurang warang paranda mai ga warang paran nama kurang dalek nak tak paham mai ga dalek makura warang parang mai ga warang parang makura dalek tak paham mo kaje ya sehingga mai gadal le makura warang parang ya ko irite makaswasu makareso tiri pusa de na siwala resona anasalena tapi ya ko man de gaga na sapa de nak kada macen ni mapai malundra marak ko marica makot nambak madag yena tu ya sang mai gadal le makura warang parang tapi angka tau mega warang parang na makura dalena irite gajin na 5 juta siula sidapi andena tapi itu anangin no macen dewan re magi na kena kada sagolla na pemita ulu bembe kira bulu-bulu na mende kolesterol makanya namo mai ga warang parata yang makurangi dan lee pura dena yang nyemangi warang parangi na tolisuri pamasina kung alata makanya ya koto mak bicara lasa de jiga gatori na malasa di kagato siha akoy sa kanila santa tunang nabita anak pulo na talu tong muru na talu bawala sana nomor sidi mapat di ulunna yang kedua macam kewata kalena yang ketiga mende semena anak pelona telu tang magi najara malasa ia ko matangangi manda ia panapa aja manda ia ko melai masuk ya apa ini masuk pina to aja manda na ya to na tu aso ia ko taliwa akasulanga capakna makanya sepertiga makanan udara air aja na lebih ya ko lebih na kurang akasulanga capakna tega contoh na lebih makasulang ya ko lebih pelata aga sana semeng lebih caketa aga sana lebih lundra aga sana kolesterol lebih darata aga sana lebih cening aga sana tisa mana tu aja anu lebih makasulang tete gari tomata teriolo rata-rata orang tua kita terdahulu ya jarang malasat na doa milasan na tomata tayo na mese posoi lomba kareso na wala kaso na madaka sa pabamiling pote do na syarat caripana deje na malasa ikun inung ichinon na apa magit pene mato pene magala ya pene mato pene caw mega patujun na makura pakulayang
Ya namega patuju makura pakulet dan rupa. Ya korena pananaka liway gan napasuron. Dito gaga pananaka ngokoy. Dito gaga. Yan ang kapananaka manasa. Yan ang katumanipit mo na pananaka ito. Yan ang katumalampi-lampi bulu-bulu matan nakakita-kita ito. Yan ang katumalampi bulu biti na pakjok kay ito. Yan ang katumalampi bulu kalipat na makuti ito. Tapi kanya no ko pananakang ito ay malabo na mamasya. Iko pananakang iti din anday tuwa. Tiapa niya malupulana tapana. Mali tiapa niya minday ura alon na bulak matanda. Yadang kabola sitanga suri minday manana talujak. Lari mana yito sitangi. Apa namo sitangi choto ya kuinanay. Jadi kung kamakunday pananaka mo ponjo sunga lakin na. Sinin na to matamalak biyang kihadi terakhir. Ang katona hasit di pakdongan taamal kange. Iya na situngan na pakdongan buray manangi sinin nalasan na watak kalita. Iya ko ang kalaw na de na milosaw iya mo tabate siya maulin na jupo urat na buku-buku. Ya kung kanana na tiapa niya maluliso sa mana tali pada di mata tatanda serat na tabaci pak dungangi baraka pa di masemma baje na sengadi. Ya ko angka lote ya sau angka juku naira ipiso na macuro na madara takamoy unran na malu na malara baje tatipu darana na mancaji patawa. Makanya makadayan di guru tak 5 bismillah. Iya ko iya mo lima bismillah mo pake makamalak marisi ko manlongi-longi. Iya mina pake guru tapandite wat di buray mana ngisinin nalasan na watak kalita. Tega ya se bismillah 5 rupa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah 5 rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja mau kompak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kira-kira kamu pak dong apa lah? Mapamuli pertama letu ucapan kamu pak dong apa lah? Degaga mati bawan nih. Sini na tomo-tomo lebih yang hadir. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Memagi-magi mancaji kata jangan atau pada salama lino akhirat sehingga kita dapatkan syafaatnya Nabi tak di yaumil qiyamah nantinya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.